Ashimwe cyane. Amena. Turanezerewe kuba hano nkuko nabivuze. Tunafurahia kukua hapa kama vile nilisema. Kubaje bakererewe, amazina yanjye ni Emmanuel Uwimana. Kwa wale walikuja kama wamechelewa, majina yake ni Emmanuel Uwimana. Pastor yavuze ngo abantu bakunda kuvuga n'ibihugu byabo, ururimi mvuga rwahita rubabwira undi we. Pastor amesema watu wanapenda kusema nchi yao. Ile lugha nazungumuza kila mtu anaelewa mara na toka. Ingenzi turumwe muri Yesu Kristo. Kitu ya muhimu sisi ni mtu mmoja ndani ya Kristo. Kandi bugiye tuzahagera, wakati tutafika, tuzambara undi mubiri mushya. Tutavaa mwili mwingine. Amen. Icyo gihe tuzahagera, wakati tutafika, nta muntu uzavuga ubwoko bwe. Hakuna mtu atasema mahali anatoka. Icyo gihe tuzahagera, wakati tutafika, ntabwo tuzaba tuvuga iby'i Burundi. Tutakuwa tunasema mambo ya Burundi. Icyo gihe tuzahagera, wakati tutafika, ntabwo tuzaba tuvuga iby'i Rwanda. Tutakuwa tunasema mambo ya Rwanda. Tuvuga, tutakuwa tunasema umwana w'intama Imana ile ushindi wa Mwana-Kondoo. Rero ndashimira itorero, nashukuru kanisa kuba baratugiriye icyizere uyu munsi bakatusaba ko twabana namwe, wako wamekuwa na imani nasi leo tukue pamoja nanyi tugasangira ijambo ry'Imana ili tukule neno la Mungu pamoja. Nkuko nabivuze ntabwo ndi umushyitsi, kama vile nilisema mimi sio mgeni, ariko turabakunda, tunawapenda, tubatekerezaho, tunawafikiria, kandi ni byiza ko n'itorero natwe ryadukunze. Ni vizuri kanisa pia ili tupenda binyuze mu bayobozi, kwa kupitia viongozi, kandi urukundo ni rwiza kandi nirwo ruzaduherekeza. Upendo ni nzuri na tena upendo ndio itatusindikiza. Umudamu wanjye arimo arafata amashusho wenda ari kugira ngo bikarifiye, mke wake anachukua video, babisabiye uburenganzira, tuliomba ruhusa, ariko ntabwo turi bufate mu aho mwicaye kuko ntabwo mwebwe twabasabye uburenganzira. Tutachukua mahali mumeketi sababu hatujawaomba ruhusa. No kugira gusa ubutumwa kubera ko dukoresha uburyo uriya mushiki wacu yavuze bwa YouTube. Ni kwa sababu tunataka mahubiri yetu ifike mbali. Muri ubwo buryo rero bubasha gutuma n'ibyo twaganirije abandi tubasha no kubisangiza n'abandi batari hano. Kwa hiyo uwezo inasaidia watu, tumekura neno pamoja hapa na watu wengine pia. Nagize ngo mbivuge kugira ngo biduhana amahoro turimo dukurikirana ijambo. Nilikuwa nazungumuza hayo ili kila mtu aelewe tukue na amani tukikula neno pamoja. Mana yacu ugira neza, ndagushimye kuri Imana nziza, ushimiye umwanya mwiza, ubwoko bwawe ni wowe uzi icyo bukwiriye muri uyu mwanya. Reka rero umanuke uvugisha akanwa kanjye, ntawe ari uvuga, aba ari wowe wakura ubwoko bwawe, kandi umugambi ufite kuri bwo ni muremure. Reka ubagirire neza nanyungirira neza, umwami wacu ahabwe icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Reka rero twinjire mu ijambo, wacha tuingie kwa neno. Nyamuga ngo kigiye tugezemo nicyo guhugurana bene data. Napenda kusema kwa hii nyakati tumefika ni kupeana ushauri. Kubera yuko iyo dusomye ijambo usanga wararisomye, kwa sababu tukisoma neno tunapata umeshasoma. Umuntu umaze imyaka 3, 5, 10 akijijwe, mtu amekaa miaka 3, 5, 10 kama ameokoka, ukunda gusoma ijambo, yule ambaye anapenda kusoma neno. Sinzi ko hari ijambo wazana ngo ribe rishya cyane, sijui kama kuna neno unaweza leta ikuwe mgeni kwake, ariko ijambo rirongera kutubwira ngo mujye mwongera mwicare mu bugurana. Tena neno inatuambia muwe mnaendelea kuketi na mnapeana. Muri abantu bahugurana ntabwo bavuga ngo bijya twari twarabivuzeho, kuko guhugurana birongera bikagaruka mu kongera mu bahugurana ndetse no kuri bya bindi mwavuze wo bushize. Watu wanapeana ushauri, hiyo haishangi, kila wakati mnakumbushana. Kubera igihe mugezemo, kwa sababu ile nyakati mumefika, kubera igihe murimo muratambuka, wakati mnatembea. Hari igihe uburyo mwahuguranye bushize bwongera bigahinduka none bikaba bishya. Kuna wakati mlipeana ushauri wakati uliopita tena inakuwa ushauri mpya. Reka dusome ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohani. Tutasoma kwa
Yohana ibice 17 umurongo wa 20 23. Yohana sura ya 17 mstari wa 23. Kansabe pastor adufashe gusoma. Gusoma mu izina rya Yesu. Tete iravuga ngo Yesu asabira abigishwa we n'abandi bose bazamwizera. 20 haratubwiye ngo sinsabira ababonyine ahubwo ndasabira n'abazanyizezwa n'ijambo ryabo ngo bose babe umwe nk'uko uri muri nge Data nanjye nkaba muri wowe ngo nabo babe umwe muri twe ngo ab'isi bizere ko ari wowe wantumye nanjye mbahaye ubwiza wampaye ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe njyewe mbe muri bo nawe ube muri nge ngo babe umwe rwose ngo ab'isi bamenye ko ari wowe wantumye ukabakunda nk'uko wakunze. Amen. Amen. Arakoze cyane. Amefanya vizuri sana. Ko duhugurana cyane twibanze muri iryo jambo. Leo nataka tushauriane kupitia kwa hiyo neno. Twiga muri primaire wakati tulikuwa tunasoma primary hari inkuru ari imigani bajyaga batwigisha tugasoma mu bitabo tukabikunda turi abana. Kuna midhale walikuwa wanapenda kutufundisha tukisoma tukiwa watoto. Umunsi umwe batubwira inkuru y'abahungu batatu. Siku moja wakatuambia story ya vijana watatu. Na abahungu bakundaga kugira urugomo bakarwana kandi bakuvukana. Ni vijana walikuwa wanapenda kupigana na walikuwa wamezaliwa mahali pamoja. Bagahura na matiko, bagahura n'imirwano, bagahura na batavuga rumwe. Kila wakati walikuwa na vita, walikuwa na magombano, wako wanaelewana. Icyo gihe hari sekuru wakareba iyo myifatire n'imimerere yabo basore. Hiyo wakati kulikuwa na babu yao, walikuwa wanatazama mienendo yao. Umunsi umwe arabakusanya arabegeranya. Siku moja akawakusanya akawaleta pamoja. Arababwira ati rero mwa basore mwe hari ikintu ngiye kubabwira. Akawaambia nyinyi vijana kuna kitu nataka kuambia. Afata inkoni 3. Akachukua fimbo 3. Arazegeranya arazihambiranya. Akaziweka pamoja akazifunga. Nziza rwose zikomeye. Fimbo nzuri kabisa. Maze aha umwe muri bo akapatia mmoja ati ngaho izi nkoni. Akasema chukua hizi fimbo uzivune. Chukua hizi fimbo uzivunje. Agerageje biramunanira. Alijaribu akashindwa. Kandi abo bari abasore b'imbaraga muri ako karere. Nao walikuwa vijana, walikuwa na nguvu kwa hiyo mji. Abwira wa kabiri ati nawe bigerageze. Akaambia wa pili na wewe jaribu uvunje hizo fimbo. Biramunanira. Akashindwa. Wa gatatu nawe bigenda gutyo. Wa tatu pia ikakuwa hivyo. Musaza arababwira ati nyamara ibi bibananiye nge nabikora. Huyo mzee akaambia haya amewashinda mimi naweza nikafanya. Arababwira ati ko musaza kushaje. Anamwambia wewe musaza. Haya maneno ni ya uzee. Wabishobora gute twe tw'abasore byatunani. Utawezaje sisi vijana na tumeshindwa? Musaza buhoro buhoro. Huyo mzee akakuja pole pole. Afata imwe. Akachukua moja. Aravuna akavunja. Yari amaze kuzitandukanya sababu alikuwa amezitenganisha tayari. Ya kabiri aravuna akachukua ya pili akavunja. Afatia gatatu aravuna akachukua ya tatu akavunja. Arabwira rero mwa basore mwe akaambia nyinyi vijana nkuko mwananiwe kuvuna izi nkoni zegeranya ari 3 vile mmeshindwa kuvunja hizi fimbo zikiwa 3 niko ni hivyo namwe nimushira hamwe na nyinyi mkiweka pamoja nta muntu n'umwe uzabinjirira ngo abarwanya baneshe. Hakuna mtu atawaingilia awapige vita na kubera yuko nimuhita muko muhora mu Rwanda buri munsi, lakini mkiendelea kuchagua mkipigana abantu bazabanyura inyuma bica umwe watu watapita hapo nyuma wauwe moja bazabarangiza watawamaliza. Nguko uko turangira hivyo ndivyo sisi tunaisha kubera ko tutagira ubumwe, kwa sababu hatuna umoja, kubera ko tudashyize hamwe, kwa sababu hatujaweka pamoja. Turaririmba ko ntitushyize hamwe, tunaiba lakini hatuna umoja. Muri komite turimo ariko ntidushize hamwe, kwa kamiti tuko pamoja lakini hatujaweka umoja. Ariko ntidushize hamwe, hari igihe dusopana.
tunaweka vinanda lakini hatuna umoja. Ijambo uyu munsi tako kutwigisha ngo Hili neno leo limekuja kutufundisha tukishire hamwe. wacha tukue na umoja. Haleluya. Amena. Yesu uyu munsi yavugaga ya magambo. Hii siku Yesu alikuwa anasema yarageze mu gihe abona ko agiye kugenda. Alikuwa amefikia kwa muda naona anaweza ondoka. ondoka. Igitabo cha Yohana ndetse yari hafi kujya muri wa murima w'Getsemane yarageze. Ukisoma kwa kitabu cha Yohana alikuwa karibu kwenda kwa ile. Areba abantu 12. Akatazama watu 12. Ariko burya hari n'abandi bahoranaga nabo ariko bo tuvuga cyane ni 12. Kuna watu walikuwa pamoja na yeye lakini tunasema 12. Mahali anatazama. Arabareba. Akawatazama. Kandi azi abantu azi uko duteye. Anajua watu na anajua jinsi tunakuwa. Yari yamaze ndetse no kubabwira iby'umwuka we uzaza no kubafasha no kubakomeza. Alikuwa ameshawaambia mambo kuhusu Roho Mtakatifu. Alikuwa anakuachia ikintu kimwe cy'ingenzi abantu ngomba gusiga mbasi. Akasema kuna kitu moja nataka kuachia hawa watu. Ndashaka kubaragururiye. Nataka kuachia umoja. Hawa watu bagomba kuba umwe. Wanafaa kuwa kitu moja. Haleluya. Amena. Kandi ntabwo yabibwiye abo gusa. Hakuwa anaambia hao peke yake. Murongo 20 nari muravuga ngo sinsabira babonyine. Mstari wa 20 na moja nasema siombei hawa peke yake. Ahubwo ndasabira n'abazizezwa n'ijambo ryabo. Ninaombea hata wale watakuwa na imani. Hilo neno linatoka kwa Mungu. Ijambo ryagera likakugeraho nawe. Vile neno lilienda likakugeraho ngo uyu munsi Yesu anakuombea hili neno la umoja sababu bila umoja unabomoka. Nuko urasenyukana nabo muri kumwe. Utabomoka na wale mko pamoja na wao. Reka mbabwire ikintu gikomeye. Wacha niwaambie kitu muhimu sana. Ese ntabwo mujya mwumva ngo leta zunze ubumwe? Si mnasikianga serikali ya Amerika? Serikali ya Amerika. Umuryango w'ibihugu bya Afrika byunze ubumwe? Familia ya East Africa. Ubumwe bw'Uburayi, umoja huko Ulaya. Kubera icyo magambo tujye twibaza nini hayo maneno tuwe tunafikiri. No kubera ko abantu bamaze kuvumbura. Ni kwa sababu watu wameshajua nta umwe bila umoja nta cyubakwa. Hakuna kitu kinajengwa. Nta umwe bila umoja naho tuvuye. Hakuna mahali tunatoka. Naho tugiye. Na hakuna mahali tunaenda. Haleluya. Amen. Nta umwe mu muryango wawe. Bila umoja kwa familia yako. Mke na mume. Naho muri kugana. Hakuna mahali tunatubwira. Sababu neno linatuambia. Mu gitabo cy'Intangiriro. Kwa kitabu cha Mwanzo. Sura ya 2 mstari wa 20. Niyo mpamvu batasiga abantu bose bakagira bate bakagenda bakaba umuntu. Ndio sababu wataacha watu wote waende mmoja. Mnafaa kuwa mtu mmoja. Kubumwe ntabwo bivuga yuko niba tuba hano mu rusengero tugomba gukunda ibintu bimwe. Gishobora kuba muvandimwe akunda cravate. Kuwa na umoja imaanisha hapa kwa kanisa tunapenda kitu kimoja. Hiyo haimaanisha tuwezi kuwa kitu moja. Ubudasa tuko na kutofanana. Ubudasa ariko butadutandukanya. Hatufanani lakini haitutenganishi. Aho turumvikana. Hapo tumeelewana. Dufite ubudasa, tuko na utofauti. Kubera ko twahawe impano zitandukanye. Kwa sababu tumepewa vipawa tofauti. Twahawe impano zo guhanura. Tumepewa kipawa ya kutoa. Abandi bahawe impano zo gucuranga. Wengine wanapiga kinanda. Abandi bahawe impano zo kuririmba. Wengine mnapewa kuimba. Abahawe impano zo kuyobora. Hao wanapewa ya kuongoza. Abandi bahawe impano zitandukanye zo mu gusema masengesho bakomeye. Wengine wakapewa tofauti kwa kanisa tofauti. Tulikora. Haya yote tunafanya. Nkuko Paulo yanditse mu Baroma. Kama vile Paulo yandika mu Baroma 4 kugera ku 5. Sura 12. Ngo nkuko mu mubiri umwe dufite ingingo nyinshi. Kama vile kwa mwili mmoja tuko na pati. Ngo kandi ingingo zose zikaba zidafite umurimo umwe. Hizo pati zote hazina kazi moja. Natwe niko turi. Kuko turi benshi. Na sisi tuko hivyo sababu tuko wengi. Nyamara turi umubiri umwe muri Kristo. Sisi ni moja ndani ya Kristo. Umuntu wese n'urugingo rwa mugenzi we. Haleluya. Kila mtu ni anasaidia mwenzake. Umuntu kwegereye. Huyo mtu ako karibu na wewe. Nubwo aririmba soprano. Hata kama naimba soprano. Ukaririmba tenoro. Wewe unaimba tenoro. Mufite imirimo itandukanye.
zitandukanye muko na kazi ariko muri korari imwe, lakini muko kwa kwaya biryoha iyo soprano iri kumwe na tenor. wakati Haleluya. inakuwa tamu, biryoha iyo umugabo akubisemo kano kantu inakuwa vizuri huyu mwanaume akiweka hii Iyo bayita gitaa gitari solo, so biryoha harimo solo, inakuwa vizuri bikaryoha uriya mugabo ari gukubita ingoma. inakuwa tamu huyu Kwiga muzika baravuga ngo ni mwanaume, urwunge rujyanye ruryoheye amatwi. inakuwa tamu kwa masikio. Umuziki ni urwunge rujyanye ruryoheye amatwi. Muziki ni nzuri, inakuwa tamu kwa masikio. Iyo urwo rwunge rubuze, hiyo kitu inashikilia kama imekosa. Kuvuga ati hariya biriya bimeze bitera, Kila mtu anashinda kwa nini inaendelea, inakutana ariko na abantu babijyanye neza, watu wakiwa wameweka vizuri, indirimbo irakuryohera ukumvira, nyimbo inakuwa tamu, unafurahia. Ubuzima buraryoshye, Hii maisha ni tamu kuko twashatse gushyira hamwe, kwa sababu tunataka kukua na kuryohera. nyumba inakuwa tamu twashatse kubunga n'umugore wawe kwa sababu muko na umoja na mke wako kama vile neno linasema. Haleluya. Amen. Nitwibagirwa ko tugomba kubumwe n'abana tubyaye nabo tukabumwe. Tusisahau tunafaa kuwa umoja na watoto wetu tumezaa. Iri torero rizaturyohera. Hii kanisa itakuwa tamu. Kuko twashatse kuri bana mwumwe. Kwa sababu tumetaka kuwa na umoja. Kuko twashatse ko tumwe tukegerana. Kwa sababu tumetaka kuwa na umoja tunakuwa karibu bila kuweka vikwazo. Haleluya. Amen. Mudasa. Kwa kukua na kutofanana. Mudasa. Kukua na kutofanana. Ntabwo twese twaririmba. Sisi sote hatuwezi imba. Ntabwo twese twabwiriza. Sisi sote hatuwezi kuko dufite impano zitandukanye. Sababu tuko na vipawa tofauti. Haleluya. Amen. Ariko lakini turuzuzanya muri Kristo. Haleluya. Tunashirikiana ndani ya Kristo. Ibyo dukora byose, yale yote tukamenya ko bihurije hamwe guha icyubahiro Kristo Yesu. Tunajua tukiwa pamoja atari icyubahiro, si wewe unajipatia sifa. Oya. Icyubahiro Yesu Kristo. Upea heshima. Niba dukora hari nibyo nababwiraga tubasha kubwiriza kuri YouTube, ntabwo tubikora kubwacu kugira ngo tubashe gushaka amafaranga. Aribyo bavuga ngo bashaka amafaranga, bashaka famous. Oya. Yale tunafanya kwa YouTube. Ingingo ya mbere ni kugira Kristo ahabwe icyubahiro. Tunataka Kristo apewe sifa. Kubera yuko hari abantu basha kutubwira ubuhamya bubi. Kwa sababu kuna watu wametubagira ngo tubabwire ubuhamya bwiza. Kuna testimony ubumwe mu rugo nk'abakristo bwubaka. Tunataka kusema umoja kama Wakristo kwa ibada. Tuvuge kubunga bwubaka. Tukuwe wengi kusema umoja unajenga. Inkuru ziri kubwirwa abana bacu buri munsi ko urumva stories zinaambia watoto wetu. Urugo rurabishe byagenze gutya. Namwe bimeze neza. Bomba sio uzuri. Musimame tuseme kazi ya Mungu ndani ya nyumba. Ubumwe yaduhaye burimo burakora imirimo. Umoja Mungu alitupatia kufanya kazi. Amen. Arega byose birashoboka. Yote anawezekana. Byose birashoboka. Yote anawezekana. Tukishizeho umwete. Tukiwa na bidii. Haleluya. Amen. Ni kuki se ubumwe bubura? Kwa nini umoja inakosekana? Aho ni ikibazo giherereye. Hapo ndio swali iko. Kuki ubumwe bubuze mu rugo? Kwa nini umoja umekosekana ndani? Kuki ubumwe bubuze mu itorero? Kwa nini umoja umekosekana ndani ya kanisa? Kuki ubumwe mu gihugu? Kwa nini umoja umekosekana ndani ya nchi? Hari ibihugu bifite komisiyo y'ubumwe. Kuna nchi ziko na komisiyo ya umoja na mambo ya ushirikiano. Igihugu kigashyiramo amafaranga. Nchi ambayo iweki pesa. Kubera iki ibyo bintu bibura? Kwa nini hizo vitu zinakosekana? Kandi dufite Imana yaraturemye mu ishusho ryayo. Mungu alituumba kwa sura yake. Reka mbabwire ko ubumwe ndimo ndavuga. Wacha niwaambie hii umoja ninasema. Ubumwe ni ubumwe bw'ijuru. Hii umoja ni wa mbinguni. Turi kumwe. Tuko pamoja. Pastor Rubo yakomeje ku kintu cyitwa ubutatu bwera. Pastor amesema utatu mtakatifu, utatu utakatifu. Ubutatu bwera bukorera mu bumwe. Hii utatu utakatifu inafanyia kwa umoja. Turagiye itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 ngo Mwanzo sura ya kwanza. Mbere yuko baramo umuntu bajya inama, kuko ntabwo bavuga ngo ngiye kurema umuntu, ngo turamo umuntu. Wakapanga akasema tuumbe Mungu. Ni ubumwe. Hiyo ni umoja. Umoja iliumba. Turamo umuntu. Tuumbe Mungu. Twaremwe hari ubumwe. Tuliumba kukiwa na umoja.
kuki ubumwe butunaniye? Kwa nini umoja kandi twararemwe mu bumwe bw'ubutatu, na tuliumbwa kwa umoja utatu. reka tureme umuntu Wacha tuumbe mtu ase natwe, afanane nasi. ase mujya mwibuka ko mufite icyubahiro gikomeye, Mnakumbuka Mungu na heshima kubwa. iryo jambo ase natwe, afanane nasi, mufite icyubahiro gikomeye imbere y'Imana. uko na heshima ntabwo tubimenya, nzuri mbele ya ntabwo twari tubizi, tungekuwa tunajua kama sisi ni watu wa dhamana. Haleluya. Amen. Ubwo butatu Hiyo utatu bwamenyekanishijwe neza na Kristo, ilijulikanisha vizuri na Kristo, kuko yaraje, sababu yeye alikuja, tumenya ko ari umwana w'Imana, tukajua yeye ni mtoto wa Mungu. Isezerano rishya ntabwo bari babizi neza, Agano jipya hako arongera wanajua. aratubwira ati kandi nuko ngiye, Akasema hata kama nimeenda kuza umufasha na ninawacha msaidizi, niyo ugiye kubafasha muri uru rugendo. huyo ndiye atawasaidia kwa hii safari. Paulo arabyandika tabari nihira n'iminiho, Paulo aliandika vizuri, kubwawe kwa sababu hari yako. amasengesho akora kubwawe, Kuna maombi anafanya kwa sababu yako, yako. akora kubwawe. Nashaka kuvuga gusa ko Nataka kusema umoja ntabwo ari ubwo kuri iyi si gusa, si hapa duniani pekee, umoja iko pia mbinguni. kandi ubumwe Hii umoja nitubugumana mu rukundo tukiwa nao kwa uzanga umwami wacu Kristo, Imana yacu. tutasukuma tukue kwa mfalme wetu Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Umwanditsi wa Zaburi igice cya mbere yaravuze ngo, mwandishi wa Zaburi sura ya kwanza alisema ngo ahirwa umuntu utagira ute, murabizi, mwenye bahati ni mtu afuate mpangilio wa nanjye ndabizi nabize kuko njya kubatizwa, ntagire gute, ntahagarare, ntiyegere gute. Aha, iyo watangiye kwicarana n'abakoranyi ubumwe babwashize, ukianza kuketi na watu wabaya umoja na kuimeisha. iyo bamaze kwinjira mu nteko z'abanyeguranye ubumwe bwabwagiye, Ukiketi kwa mikutano ya watu naho wabaya tujya tubutakariza. hapo ndio tunapotezea. Umwanditsi wa Zaburi Salomo yari afite ubwenge, Mwandishi wa Zaburi Salomo alikuwa na ngo akili, yirinde izo nteko. akawaambia mjirinde hao watu. Hari igihe dukora inama, Kuna wakati tunakuwa na mikutano hagakorwa izindi nama, na kunakuwa na mikutano, kandi ushaka inama zindi zikorwa, ukitafuta mikutano zingine zishobora kuba izo gusenya. zinaweza kuwa ni za Umuntu kubomoa. unajya kukongorera ibyongorera kongorera, Mtu akikuja kuambia ukibanza kugira kese birubaka, unamuuliza hiyo inajenga kumbwira hivi vitu unaniambia kwa kanisa birubaka, kuhusu kwaya inajenga. natangira ko urumva, Ukianza kusikia nasema unasikia sasa, ukitazama mubaza ikibazo, ibintu uje kumbwira ni ukuri, muulize hizo vitu unaniambia ni kweli, birubaka korari, inajenga kwaya. nasubiza ibibazo bibiri, Ukiuliza hizo swali mbili, akijibu usikilize vizuri. Haleluya. Amena. Ibi bintu ni ukuri, Hizi vitu ni kweli, ukuri kubimbwira mu matwi, kwa vile unaniambia kwa masikio, uri kubimbwira jenyine, unaniambia nikiwa ntabwo peke wahamagaje yangu. inteko y'abatatu cyangwa ntiwahamagaje inteko y'abatatu cyangwa batanu, Hajaitisha watu watatu ama ngo watano tubwirire hamwe ikibazo, ili utuambie pamoja shida tu. uri kubimbwira jenyine, unaniambia nikiwa peke yangu. mbese ni ukuri, Ni kweli, ni ukuri, ni kweli, mbese birubaka. hizo vitu zinajenga. Haleluya. Amen. Uba ni umuntu nawe afite confidence, Huyo ni mtu akiwa na akakubwira ati ibi bintu ni ukuri kandi birubaka, anakuambia ni ukweli, hizi vitu zinajenga, wacha tujenge. Muganire none murangiza, Umusikilize, mzungumuze mukimaliza, noneho nyuma halafu mchukue hatua, halafu haleluya. fanye. Kuko abana b'Imana twakagombye kuba, Watoto wa Mungu tunafaa kuwa hivyo, ariko inteko z'abaneguranye, lakini mikutano ya watu wa kutongoana, nawaambia ukweli, ibintu byabo bisigara ku cyicaro aho ngaho, vitu zao zinabaki kwa ntabwo bigira umwanzuro, havina mwisho hapo. Bakagenda, hao wanazungumza na wanaenda bakigendera, na wananena na wanatoka wanaenda. Mumeona zile vitu, mwabonye ukuntu aririmba, mumeona venye mwabonye anaimba, ukuntu bashaka kwitera hejuru, munaona venye anajiweka hayo. Ibyo niba bikora asimu umwami Imana, Hizo vitu kama nafanya najua Mungu. Haleluya. Amena. Atabikora kugira ngo yirate no kwiyerekana, Hafanyi ili ajionyeshane, abikora kubw'Uwiteka, anafanya kwa sababu ya Mungu. warebye ibyo, Sutazame hiyo pekee. Haleluya. Amena. Amen, amen. Amen. Paulo yandikira Abagalatiya, wakati Paulo yandikia Wagalatia umurongo ibice 5 umurongo wa 19, sura ya 5 mstari wa 19,
arabandikira ababwira ibintu bikomeye. Aliwaandikia akaambia vitu ngumu sana. Ngo dore imirimo ya kamere iragaragara niyi. Anasema kazi ya tabia inaonekana. Gusambana no gukora ibiteye isoni n'ibyisoni. Kufanya usherati na vitu za aibu. No gusenga ibishushanyo no kuroga. Na kuabudu miungu na uchawi. No kwangana. Na kuchukiana. No gutongana. Na kugombana. No mujinya n'ishyari n'amahane. Hasira na wivu na ukali. No kwirema ibice. Na kujitenganisha na kuweka magurupu. Kwitandukanya, kujitenganisha no kwirema ibice na kujiunga kando kando. Umuntu wamaze kwitandukanya, mtu ambaye ameshajitenga, at least burya ngiye namwemera. Na afadhali unaweza kukubali. Naweza kukubali kidogo. Ahangaha mise mpagarara. Anasema mimi nimeenda hapa nimesimama. Ndi kubona ukuntu muri kugenda reka mbe negiye. Sioni venye mnatembea wacha. Ariko urira kidogo ni mubi. Mtu ambaye anajiweka hapa na pale. Huyu ni mbaya. Arashaka kubereka ko hari, anataka kuonyesha hari lakini hayo. Arasenyeramwe imbere, anabomoa ndani. Arinjira mu mugambi wa Satani imbere mu masengesho, kwa maombi. Arinjira mu mugambi mu kuririmba, arinjira mu mugambi mu materaniro, anaingia kwa kanisa. Mumenya huyo hamwezi mkamjua. Yaba nuwitenza akishyira. Afadhali yule anajitenga na ufite hari n'abantu bafite mission satanique. Kuna watu wako na mission za Shetani. Za kubomoa kazi ya Mungu. Kuko Yesu naambia ukweli abantu ari serious. Aliambia watu bashaka kumumenya ko ikintu cy'ubumwe ari ikintu cy'ingenzi. Anataka mjue kitu Satani rero azi kubumwe gukora. Shetani anajua umoja inafanya. Niyo mpamvu aza gusenya ingo zifite ubumwe. Ndio sababu anakuja kubomoa nyumba ziko na umoja. Abanyamagambo bahiga za ndio sababu watu wa maneno wanatafuta. Kwa nini wanatembea pamoja? Kwa nini wanakula pamoja? Kwa nini wanafanya nini? Umugambi wo gusenya ubumwe. Shetani ako na umoja kubomoa. Niyo mpamvu mbere yuko Yesu agenda yabashe kuvuga reka mbabwire bamenye ko ubumwe ari ingenzi. Ndio sababu Yesu alisema kabla sijaenda acha niwaambie umoja ni muhimu. Rinda ubumwe, rinda umoja muri wawe hapo nyumbani. Haleluya. Amen. Rinda ubumwe buri mu itorero ryawe. Rinda umoja iko kwa kanisa. Rinda ubumwe buri mu gihugu cyawe. Rinda umoja iko kwa quartier. Umoja kwa ubumwe aho ugenda. Rinda ubumwe aho ukora muri company. Abantu bagera muri company baje gusenya. Bahagera ibintu byose bigahombana. Kubera iki? Aranyura hirya akanyura hirya. Hapa na pale. Anakuja kuvuruga watu wakiwa na umoja. Wahereza gundi niba bari kuri shene wahereza amazi agatangira guhereza ibyondo kubera ko yashizwemo uburozi bwo kwa sababu ameweka uchawi wa kutenganisha bwo kwirema ibice. Hii uchawi ya kuweka tengana hapo. Hari utuntu twatujya tuvuga ntitutwiteho. Kuna vitu tunasema na tunakosa kwa makini hapo. Wagalatia 5:19-21 kuko kwa sababu barangiza babwira ngo ndababwira hakiri kare nkuko nababwiye kera. Walisema niliwaambia kama vile niwaambia zamani. Bakora ibisa bityo wenye wanafanya yenye bakazara ku bwami bw'Imana hawatapewa urithi. Ntabwo ari bivuze. Si mimi nilisema. Ni Biblia ibivuga. Biblia ni inasema. Iravuga ngo bakora bimeze gutyo. Wenye wanafanya mambo yanafanana hivi. Watu wanajitandukanya. Watu wanajitandukanya. Abari kongorera n'ibintu bidafite umumaro. Watu wanaambia na vitu. Abari gusenya korari. Wenye wanafanya itorero. Abasenya aho batuye muri quartier. Abasenya ingo z'abo batuye. Watu wanabomoa nyumba za watu. Abo ngabo ntabwo bazabona ubwami bw'Imana. Hawatapata ufalme wa mbinguni. Haleluya. Naambia ngo turimo turahugura na bene data. Nawaambia tunapeana ushauri. Ngewe bambwiye kuza hano. Mimi waliniambia kuja hapa. Iri jambo ryanjemo nijoro. Hili neno imekuja usiku. Tuma ndimara umwanya. Nikaendelea kufikiria. Rero bene data. Ndugu zangu. Harimo n'abavuga bati ubwo ari kuvuga wenda simbizi niba abagabo bacuranga ejo baragiranye ibibazo. Kuna nyanasema kama wanaume bamubwiye ko ibibazo byabaye. Huyu mwanaume amekuja wamewaambia shida iko hapo. Ariko icyo sijui mtu shida hapo. Satani ari kurwanya ubumwe. Najua ukizi. Shetani anapiga usenyuka. Ndio sababu nasenyuka. Ndio sababu kanisa linabomoka.
miryango mwokabyara. Familia nawaambia ukweli. Abantu badafite ibibazo mu miryango yabo ngira ushyira hejuru. Mtu hana shida kwa familia ni ukuri ngira ushyira hejuru. Aweke mkono juu. Abantu batari abantu mu miryango yabo batari mu rugambo gambo. Mahali kwa familia hana bunga. Rurimo rurasenya. Sinzi muramubona. Umugore yarashishe. Niyo mpamvu urumva n'amagambo adafite umumaro. Umugore wako yashisha gusa ibyo bikabimorane. Kubera ko ukeza abantu bakakwanga bakirema ibice kuri. Watu wanakuchukia wanaanza kandi muravukana. Na wazaliwa pamoja, si watu wa mbali. Satani azi neza ko mushize hamwe. Shetani anajua vizuri mkiwa na watu fulani bitangaza. Mnaweza kuwa watu wakubwa. Niyo mpamvu ndio sababu adashaka ko muba hamwe. Ataki mkuwe pamoja, muishi pamoja. Reka mbivuge noroheje. Wacha niseme nikiwa nimenyenyekea. Badashaka ko mushyira hamwe. Ndio sababu wazungu wataki tukue na umoja. Dufite ibintu byose. Sababu wanajua Afrika tuko na vitu zote. Byose. Ejo narindi na ruganda rw'icyayi narindi gukoreramo karite ya mbere jana alikuwa kwa kampani ya bakayitunganya bakayitugarurira bayise ngo wanatengeneza wanarudisha kwa wameweka English tea. Yeze hano hakuryo ni hera iyo Nyamira inatoka English tea inarudi kisema English tea. Ntabwo bashaka ko muba bamwe. Hawataki mugize ubumwe mwamenye ibyo mutunze mwashyigikirana mwazamurana nibagaruka kwigira bari kwigira ariko barabasenya umunsi ku wundi kugira ngo muveho ili umoja iondoke. Barabazanira ibintu bidasanzwe wanaleta vitu tofauti kugira basenye imiryango ili waweze kubomoa familia ngo nyamara nta kibazo ili wanaambia hakuna shida. Urabona nubwo mwaba muhuje ibitsina nta kibazo hata kama mweka biriya ni gusenya n'umugambi wa Satani wo kurimbura abantu ntabwo badushakira ubumwe ntabwo bashaka kutukumenya nk'abanyafurika kubera umoja kama watu wa Afrika umunsi twagize ubumwe kwa sababu wakati tuko na umoja tumeelewa tutakuwa na vitu ziko ndani ya mtaa tukababwira ngo ntimuzagaruka kubitwara uko mwatwara mtarudi kuchukua mnachukua bakakubwira ngo kubituri ingumi wanakuja na hano tutabitwara upitia hapa tuwe tunachukua uko niko no mu miryango yacu tudatera imbere hivyo ndivyo kwa familia yetu hatuwezi kuwa na maendeleo rimwe na rimwe biterwa nuko tubanye hari n'igihe n'umuvandimwe wamushyira muri gahunda unaweza leta ndugu yako muri business akaburamo bwabo mwatereka n'ubundi ni yakanikurira n'ibyanjye niwamenye iby'aba bantu barakize bamaze kugarama reka nanjye nikurire tajiri sasa ntaza n'ikibumwe harete dushyira hamwe muri iyi minsi imbere y'imari zamuke umuryango wacu izina hoya arashaka izina rye ryenyine ko yareba uko yakuramo ibyo nawe kubaka izina kandi mugumye kubaka izina ry'umuryango biruta uko wakubaka izina kujenga jina la familia inashinda kujenga jina lao. Haleluya, amen. Tugombe dushire hamwe, tukue na umoja ndugu zangu, tutafute umoja, tujenge umoja wetu. Imana yacu tugirire neza, Mungu wetu atutendee mema. Imana yacu tugirire neza, Mungu wetu atutendee mema. Yesu yarigisha ku musozi, Yesu alifundisha kwa murongo nyirango na 23 sura ya 5 aravuga ati se mubona umuntu watuye, akasema mnaona mtu ambaye anaishi gutura ugatanga imifaranga byinshi, unapeana pesa nyingi, ufitanye ibibazo n'umugore, uko na shida na muke, ufitanye ibibazo n'umuturanyi, uko na shida na jirani yako, hiyo pesa unaweka inasaidia, tunasaidia, inakora umurimo w'Imana isifine, tunahesabu yafanya kazi ya Mungu. Nta kiri gukora, hakuna kitu unafanya mbere yuko uza hano, kabla ukuje hapa bitambo byinshi, kutoa sadaka za shukrani, mbere yuko uririmbira Imana cyane, kabla uimbie Mungu sana, mbere yuko uvuga byinshi, kabla uongee maneno mengi, tubanze turebe uko twakwikiranura n'abari abantu tutari muza, wacha tutatue shida na wale watu hatuna uhusiano, tuone kama umoja. Unaandika ravuga ati nyamara kubwawe, anaandika nasema kwa sababu yako, kwa upande wako, ikiwezekana ukae na wengine amahoro, kugenda dushaka uburyo twagera kuri bwabo, niba gushobokera tafuta vile tunapata ile wewe kubwawe, ikiwezekana wewe mwenyewe ubane n'abandi, uishi na wengine,
amahoro. kwa amani. Amani akomeza ubumwe, anashikilia umoja. Wandikiye Abefeso ibice 4 umurongo wa 3. Efeso sura 4 mstari wa 3. Yagize ati mugire umwete wo gukomeresha ubumwe bw'umwuka umurunga w'amahoro. Mukuwe na bidii ya kushirikiana na umoja. Mugire umwete. Mukuwe na bidii. Mugire umwete bene data. Mukuwe na bidii ndugu zangu. Ndabinginga mugire umwete. Ninawasihi mukuwe na bidii. Wo gukomeresha ubumwe bw'umwuka umurunga w'amahoro. Mukuwe na umoja kwa kuwa na umoja. Kwa ruhande shaka amahoro. Kwa upande wako murugo mugabo shaka amahoro. Tafuta amani wewe mume. Haleluya. Mugore shaka amahoro y'urugo. Wewe mke tafuta amani. Wibirekera umugabo. Usiachie mume. Haleluya. Amen. Kwa rwawe ruhande. Kwa upande wako shaka amahoro. Tafuta amani. Haleluya. Amen. Guhuriza umutima mu rukundo n'ikindi cya kabiri. Mukuwe na umoja, moyo moja kwa upendo. Abandikiye Abafilipi ibice 2 umurongo wa 2. Wa Filipi sura ya 2 yaravuye ngo musohoreshe umunezero wanjye guhuriza umutima mu rukundo mwibwira kumwe muhuje imitima. Haleluya. Amen. Reka twumvikane bene da. Reka turebane. Wacha tuangaliane. Duhuje iki? Tukuwe na umoja. Duhuje iki? Tukuwe na moyo moja. Haleluya. Tukuwe na moyo moja. Duhuje umutima. Mwibuke intumwa zicaye hejuru baravuga ngo zari zicaye mu cyumba cyo hejuru. Wakoze nari gushakira mu cyumba kwa rumu ya juu. Bari mu cyumba cyo hejuru. Bari bameze bati? Bari bahuje umutima. Walikuwa na moyo moja. Haleluya. Amen. Bazumuka baramanuka. Roho Mtakatifu bahuje umutima. Kwa sababu bahuje umutima. Watu hawana moyo. Haleluya. Mukana barabareba karira. Roho Mtakatifu anawatazama analia. Araganya akavuga ati aba bantu bameze bati? Anasema watu wako na mrangano. Umukaramanutse. Roho alishuka. Kubera ko bari abantu bari hari ahantu. Kwa sababu watu walikuwa ninarudia tena. Bari bahuje umutima. Walikuwa na moyo moja. Reka duhuze umutima mwuka w'Imana. Wacha tukue na moyo moja Roho Mtakatifu. Mureko abantu batongera kuzuzwa imbaraga. Muone kama watu hatajazwa na Roho. Abantu batongera kuhanura. Watu watatoa unabii. Abantu bongera kuza bakavuga amashimwe y'Imana. Watu wanarudi kusema shukrani. Kubera ko abantu basigara bashima mu makode. Watu ndashima Imana bya bindi yakoze bya bindi ko watu wanashukuru Mungu alifanya hivyo. Kubera ko nabivuga mufite amashami. Kwa sababu akisema uko nabivuga. Akisema mufite amashami baragenda bavuga watu araje kwirata. Alikuwa kuvuga ukwimana igiranye. Amekuja kusema vile Mungu anasema. Imana yacu irakora. Mungu wetu anafanya. Ikeneye ko tuzana tukavuga Imana yarakoze. Anataka tukuje. Ujya muzi twari mu masengesho ikavuga turi mu bumwe. Wakati tulikuwa ikatubwira ko igiye gukora ibi bintu. Alisema naenda kufanya. None yarabikoze Imana yacu ni yarabifanya. Mungu apewe sifa. Ariko kubera ko Satani yasenye ubumwe. Kwa sababu shetani tunagushima mu makode. Tunashukuru abantu nagiye. Hari ukuntu byagenze Imana yacu ihabwa icyubahiro. Mungu wetu apewe sifa. Hiyo ni nini? Ntabwo tuzi ari ibiki. Hatujui ni nini. Ariko twari gushima Imana tumenye uko byagenze. Tunashukuru Mungu tukavuga ati Mungu yabigira uriya musore. Ile Mungu alitendea. Nanjye ndiko nzabigira. Na mimi Haleluya. Amen. Magenda nuzuye imbaraga z'Imana. Naenda nikiwa nimejaa kwa Imana yacu ikora. Najua Mungu wetu anatenda kwa sababu duhuje umutima turi bamwe. Tuko na umoja. Haleluya. Amen. Dushake guhuza umutima. Tutafute kuwa na moyo moja. Nimuhuza umutima mugatera imbere. Abantu bazabona ukuntu bari gusoma imbere bibaye. Ataona kwa nasonga mbele. Akinjiye n'agafaranga kinjiye muri cyangwa kameingia pesa imeingia mnaketi mnakaa. Tutafanya nini? Ni ikibiri priorite. Ni nini? Ariko nabagera ngo ushobora kubona uyu ukijije bari kumwagira ati. Unaenda kuma mmoja anaweka. Mwingine anaweka hapa huko. Kubera kumuhuza ubumwe. Kwa sababu mmoja aho binyuze. Hamujui mahali napitia. Ariko nimushyira hamwe mukadushyira hamwe mugashyira hamwe. Mmoja mna ni kidogo ariko muratushyira ku murongo. Lakini mnaweka kugera. Kuna mahali muva mushyira naho mugera. Kuna mahali mtatoka mahali by'ubusa gushyira hamwe. Sio bure kukua. Niyo banavuze ngo wone umugore wawe mu. Ndio sababu Mungu alisema na mke wako muhungu kimwe. Mkuwe kiumbe kimoja. Si ya bure. Haleluya. Amen.
ntabwo ari ubusa ko tuba umwe mu sio bure kukuwa na moyo moja kwa hii familia tuko ndani. Ibi muvuga byo kubaka ubumwe, nasema kujenga kubaka na umoja naweza jenga, ariko tutagira kuvuga ngo burya n'amasimase n'urukundo ko bashaka kuyakomeza bikomeza cyane n'ubundi ko twagendaga ngo n'ubundi ko ntawanyereraga hariya, hakuna mwenye alikuwa na hasira hivi, ariko ko abantu bashaka ko tugenda neza vile watu wanataka neza badusanze bakabona turyoshye wavuga ko ntakomeze, ariko bantu b'Imana lakini watu nibyo ariko Mana mu bushobozi ntabwo bitashiraho, niba utabitashiraho ntacyo ufite nonaha kama una kitu kwirenganya, ariko bijya gukunda zituma bafite kuambia watu wenye kuna mipango waharibu. Haleluya. Hari abantu babona batari mu byinjiramo bakana gusenya babyinjiye wasabye Imana uti Imana uyu mushinga sindubasha kuwinjira murabibona, ariko tukusenga uyu mushinga nukomeze kandi nanjye umfashe kugira ngo mube muri bo kubake maze tugire aho tugere, tujenge tufike mahali. Haleluya. Amen. Imana yacu tugirire neza, Mungu wetu atutendee. Ntabwo nshaka gutinda cyane, sitaki kukawia sana. Haleluya. Amen. Icyo nashaka kuvuga twacyumvise twese kenye nilikuwa nataka kusema tumesikia, hakuna mtu aliacha masikio nyumbani, sisi sote tumekuja nayo. Urasohoka hano, utatoka hapa ikintu ni ushaka utwara ijambo rimwe, ukitaka wewe na neno moja utware ngo nimesema kugira ubumwe aho ndi hose, aho kugenda aho bageze ubumwe bugukinisha mu gutwi kwawe, ibyo uvuga niba biri mu bumwe, ibyo ukora niba biri mu bumwe, ibyo wibwira niba bizana ubumwe, maze urebe ko isi utayihindura nziza. Uone kama dunia Imana yacu tugirire neza, Imana yacu dufashe, turi abanyantege nke n'abantu, sisi ni wanyonge dushobozwa na Kristo, tunawezeshwa na Kristo, tumusabe imbaraga, wacha tumuombe adufashe kuko niwe wabivuze, atusaidie sababu kugira ngo ubumwe bwinjire muri twe, ili umoja ingie ndani mwetu. Turasaba ko duhaguruka, naomba tusimame, twese turi abanyantege nke, sisi sote hatuna nguvu. aho twinjiye mu nteko z'abanyaguranyi n'iz'abasenya, mahali tuliingia watu wanatekera wengine wanabomoa, muzisenya ingo z'abaturage, tuliingia kwa watu wanabomoa, hari n'abinjira no mu mashyirahamwe abantu nabo bagasenya, reka watu wanaingia kwa society na bomolea wengine. Ndababwira ngo nataka niwaambie hivi, turwanye umwuka wo gutandukana, tupigane na roho ya kutenganisha, ahubwo dushaka umwuka wo kutubumbira hamwe, tutafute roho ya kutuweka pamoja, hamwe dushize hamwe, tuombe pamoja, tuimbe pamoja, byose tubikore nene nk'abana b'Imana, maze murebe ko turatera imbere kwa umoja kama watoto wa Mungu. Ubushize se ibi bintu byari bihari, ubushize se hano byari hapa, nuko turi gushyira hamwe, ni kwa sababu tunaona mu rugo ukumvura umwana wo mu rugo, unahisi uko kwa mtoto nyumbani. Imana yacu tugirire neza, Mungu wetu atutendee, watatuombe. Uwiteka Nyiringabo, niwe wamanurira ijambo ryawe, ndakwinginze ngo uyiherekeze mu mitima y'ubu bwoko, ubagirire neza uko utugirira neza, uhindure mu miryango, uhindure abagabo bari hano, uhindure abagore bari hano, uhindure uzane impinduka, utugirire neza Uwiteka Imana, iyi miryango yacu uyigiremo ubumwe n'izina rya Yesu Kristo. Turakwinginze kugira ngo utange imbaraga zo gushyira hamwe, turazi ku mwanzi icyamuzanye ni ukwica, kwiba no kurimbura, turamuhagaritse mu izina rya Yesu. Haleluya. Mu izina rya Yesu dusabiye igihugu, dusabiye itorero reka riba mu bumwe, muri korari, mu buyobozi, mu bakristo, mu bantu bose, reka twumve. Haleluya. Ukuri kubakiruka mu mitima yawe, urakoze kuri Uwiteka kandi kubikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen.